Hello guys, nemen ke Frelison timu, Frelison tungya YouTube channel long, nono por kadu etamen kacitong long rapet potome, neng serong pigano la sepini vlog mo ke lason lo, belangsu mate BMP belangsu bearong long, langtuk jomkan la sepini long so jomkan long video se, vlog se, nampak lang pola se, tangte, direct vlog lelang nampilo nang guys. Dan marli tum lah elot himpi la pencing ndak dolap lo lapan lapu ke akar bitu itu acong anok lo marli tum himpi wan lok se do tang lo dakan ke kitom tang lo himpi wan tum lok se atala lo akan aku ini adalah oh, hai gote. Ini bang airport pencetong lo yo. Alang ni ta YouTuber. Alang limen ke Ryan Singh. Be pudi. Be ke pudi. YouTube mana sono miondi. Kali nili YouTube mana bang ke di Amerika ipu lase nang litum lain teme di Amerika ipu nili channel mana bang ke lase pu lang li pene channel dah pen lang bom nili. Relation timung pumide. Karang lo lase. Alang li channel tame nang litum subscribe dun non likes comments and share labang ke nang litum big non lapen athakan litum karbi sijana bang ke athakan chitoy dun nangin lase kacerap te kenang sot lase nili phanda nang litum yong se nang chitong tung putang te halaso YouTube channel nang litum ringon longji nili mat tame ladak videos mari bomlo lapen pini mat nili mat tame upload ji rong pador ni bang ta lase laponcor Coro lo kote. Lase alang li YouTube channel namene dak link description ng bipon po. Nah ini ya kodang yang saudara ya. Tahu kling dun naik lang nang pula ya. Hok lo. Ada nih kok. Teklang pun ya. Kibang ya? Hah? Natung kenat men, kenat lo kibang ya? Rong ke? Doloy rong. Daloy rong di. Ting pila lo dia. Amri doloy rong kan. Amri daloy rong. Di. Curo lo. Ni YouTube channel link mate display tapi ni lo selang mesen ya krorong lo cek krorong pen krorong mandi sih nan ke langtuk camu langtuk ke kanan long ke kanan mi fansi ceri di bom lo curo lo san men ke Frelison tungjang ko na tumri no longji yosin ni orang berala curo lo deh dua bata oh ledak ke kopi Thai lo sar Dake ne aluhi tum han gedeng adim. Aluhi tum kedeng adim. Tum yang sewang produk aluhi tum gedeng. Oh. Curo lo. Nang nasana war saina pio pot anso se karbi tradisional tame pasi thangya fan. Here you may now pidon ba. Curo lo. Mane kopi mak hang nangi hang nangi kataram nangi talang lisi cepai mu panola si bine kui duma. Teman puya lang ke padu elo tapi teme la sabsu su karen kedam pen de provinsi sab yo bene pe thang kau ni sar dia chang lo pen pe thang kau ni tapi teme benan volunteer porque manam cara pun si terang dia orang ni bang ceng di piwan orang tu mata pe thang nam pen pe ta mi pan ka peng mi pan chang lo sampai litum ada sabsu lah ya itu ada karen siksak kan ini sampai tak tahu coba Curo lo aku alang lisar me ko pinay ibu Rodong kalau si pineng ladak bilang su langtuk cumangkan along ngacetong dun kadung be ahin pen kewang korting jir isar pusar setame litum ladak bilang su be arong cumangkan ahin pen kardong pajir lo kardong nasi kadu gue pansta me labang soa cumangkan along mate comkan along nangacetong dun pen alira lon pen kapalang misen je panse kadu gue korting jir pansta me cuneng rilo lapen media korting jir tum pansta me ang ton pen upi goson ma mohor nang kenep dun pet je panse me pansta me cuneng rilo kardong curo lo non mal itu lah hello announcement arum lo ala tum se
pia khobor ma tame dak men si kapachista lola hello abong farta se gile bendi sulia pen na thing pila hello lang misen sulia pen lo sulia lang her se don marli to non mang ke thing pi long tin na menam tlang nam thei lo se don marli to non mang ke bmp mate ahong jotai long an le pale dunu na anda non jing thibom lo sedang le pale dunu na volunteer ko volunteer lo anda kiton kina abang lo lang limen ke sandra biro to teron di langsung bro di langsung tarung sedon marli tum non ikan mang cingthun bon bom nang lo kibang tami lang nom na dak pali dun nang nang ke dak tuwar lo man mat se kon arleng ong malale tumlang nom na ala pen media atum tawang bom lo ayo lang tuk tami lang mesen lam kuru ayo lo se frangsi alang tu kalau lang mes nanggai don marli tum hello don marli tum lang tu kalau nupi kan don marli tum lah hello lang tuk lo ta ikan jitum sai lo lapu la lain karja betungke la pinso aru sore aru pet acor ikan jitum sai lo yo alain nipikan lo don marli tum orang lo ikan jitum tamen asai sih boleh ke khanda chipuk long thai lo marli welcome to my guy hello channel hello please subscribe pelama spread penting relasi Tuma karbiang long pen inut lun sepo kai tanong nam chithang nei pan ani chitong lo la se lang li pan masap so mate dalam kanai function ya apor mate johang mono ma lun sepo bathroom se nai thang se dai lo kardong dak chomang kan long na ju se
si kado ya phanda kardong lapen alang li channel subscribe dulu inon nang itu man suse thangkar di hujan tate bok nona pora hutke digital india pu serapot le tum kado ko beta lamar jan mate ada nonke mobile service dokong lasi ningarong nang po lapen kado ko ya phanda herjume milihin pen tempo herjume hangsi kado ko ya phanda chorolo kardi ko khok kurcing Kado. Chorolo sa. Ini vlog salong langtuk jom kana long ge tum kar beng long pen lun se po pan lamching kirong pen jethang nong la si. Oh, bang hang không pen lok Ay lang din. Uri baba yang maila. Ngon ha. Kalau orang di pantai, nasi. Non mang efro itu ikan mang lerang konfirana. Ancol vlog nasi. So video sih elang mesen ning dok lo tange like comment and share and don't forget to subscribe my YouTube channel. Lapan yo sih elang no dak lo tange ning dok de pulte dislike pinon lapan unsubscribe kami. Nasi to tang te nasi langsung vlog mengelancar lo guys nasi next episode mati vlog le citong tuna.